So saya introduce saya sendiri dululah. Okay, Okay. nama saya Walter Ling. Saya sebagai flight nurse sekarang and nursing director dekat Apex Medivac. So yang kenal saya memang tahulah dulu sebelum ni saya kerja dekat HSA JB di Surgical Departments. West 4 tadi saya pun nampak ada staff S West 4 dekat sini juga. Manakah ada tadi? Ada juga tadi dekat situ. Sekarang dia dekat Singapura lah. So masa dekat West 4 tu kami jaga patient surgical, HDU, trauma, intubated. Itu normal lah. So orang jaga 4 sampai 6 tu memang katakan normal lah. So pengalaman saya memang daripada situ. Dan saya punya slide semua orang boleh nampak tak? Slide. Clear? Boleh. Okay, clear. Alright. Okay, so tajuk saya hari ni ready to take off. So kita selalu tahu transfer patients macam macam ICU pergi radio, buat CT scan macam simple je kan, prepare patient intubated. Tapi kalau untuk Medivac, it's not easy as kita hantar satu patient ke satu tempat saja. Sebab kita kena kira banyak lagi faktor apa yang boleh berlaku, berapa lama, oksigen cukup tak. Sebab kita bukan di kawasan hospital. Masa kita keluar daripada hospital je, everything, all responsibility is on us. So kenapa flight nursing? It's a very unique blend of emergency nursing and aviation. Sebab as everyone know, benda ni rare and dekat nursing side pun tak semua orang akan tahu. And dia bring critical care beyond hospital world. Macam tadi saya cakap, bukan dekat hospital, critical care. Dia keluar daripada hospital, dalam perjalanan, dekat langit, dekat laut pun ada, dekat jalan pun ada semua. Macam-macam cara kita boleh buat Medivac ni. Dan fast pace, challenging and rewarding. Yang ni as usual lah, semua kena cepat. Macam ED. Apa-apa situasi berlaku, kita kena on the spot. Kita kena dah tahu dah preparation, precautions. Apa challenging kita. So untuk case ni, apa yang akan kita hadap. So kita semua dah, mindset kita dah prepare. And kita dah, biasa kalau untuk case saya akan bincang dengan saya punya konsultan lah. So semua mission ni memang perlukan preparation yang sangat-sangat cukup. Adaptability dengan teamwork tu yang sangat komplit sebab komunikasi tu sangat penting sebab kita bukan di Malaysia. Sometimes Indonesia, sometimes Europe, sometimes US, sometimes Australia. So regulation setiap negara lain-lain. So komunikasi tu sangat penting lah.